Hagani kasngi Chief Executive Member Kakas Hills Autonomous District Council oba peniat sings em harangkat kejingdon lang jong ki Executive Member kilahiar syaudu malai jurip matban pentikina banwan ra ek syongsuk syongsang jong ki nong di jing di batban pejru bakandon kejing khoj kejing subah hagani kejung jurip Chief Executive Member ulalap ya ki bar jela ki basyong di jing di hamadan ki baklem don ki kot kisla ki babyang kum ka trading license Nagaliang jongu ulah hukum mardor bat kendang yaki bat ulah ongru bala dadon ki khasi ki bawan kam trai ki deban wan mi sya council amban jukam hasurok hagani kasngi la senran langru daki magistrate ki nong trai kemuda bat ki he kulit jong ke sarkar jela Kamde bukan fisik, kamde itu bisnis fisik. Big account run business. But London account, London trading license, why not? Tentang kami, baik diskan, diskan yang terak, baik di itu harga. Kimdan kon, why not? Dakiwan ki khasi ban kam ye kini kawan ai syukur sia office indai hani ya menta dakim don kot yes Andi, siapa yang begini belum tiba. Tira. Wah, ya. Saya kuat. Ladadan ki khasi mo bawan kam. Baik, ladadan ki khasi bawan kam, bawan kelim. Naisha ban kelim ni ang kawan rak syukur syukur. Makani kam dei dah jongki. Dei kini kita kar ba. But marma ni la pa ia sendiri jom ka enforcement dengan council ban talasi ban tokit naki laki dan yang ki license lada kim dan ki license menne hingga ai order ai ikat dia mencharge market ban weng no itu kijing dia ban lada dan manu ki kasi balik kam kalau ong sobha one eye jing pensyai ko office ndai ban pensyai ko cakap ya mentah lakha kata bagi sepet menu bawan kam dan inspection hak ko junction do kayo molong bat ila pintu malakha ya sector officer ban bu pulet no hang tu ko junction nang bat kinong le kam smil kinam yo ban chat sebok kam yo molong di basa ini di kamotor de nang asno ba ni sokya bedi public safety security keba arpat Habis petani museum babun hak jaka di bangka wat hak jingpek jong kahima jingpek jong sponsor kimdan tu live ko biak kimdan tu ye ko biak bila dan tang kuang ko dah kita baru bila long function tu dia kan ni nilai discuss dia mencari yang market di kongres dia mencari development di bakkan social yang sebenarnya di mana kan yang juni link bakal 15 finance commission grant in lah penunggu banwara biar kecil singan apa yo link bakal jinggu demi ya kini solar street light seperti lighting sebab yang bat kunjuru bat install CCTV hanya ko area jampai yo de kebaar pas tapi di dashboard mentasi nakaliang jong ka THDC nakaliang office jong CEM buat EM charge market buat development yo open date ia kini ka joint inspection apa deng ka district administration na DC office balawan nikmat dari BDC ba baru walang tingkat pada SP office lawan nikmat da officer das dari sektor officer jom di area tingkat di IC POC jom di police station bagi outpost tingkat tu ring ka jing yedon lang nak hima melim lawan dari Paim Ainam Maniksim ki menteri bagi page dia kayo ki menteri bagi page dia kaput ke Subang Jadi kemudian ni hani kasih ringkat bagi
nongkit kampung nadu kirang bashnong ya assistant ng bashnong team members jom ki darbar shnong jom ki shnong ba makhap bat kenika yo bat khangni po bat ta ba kun thup ya ka shnong kulapati shnong wa khabru shnong mission shnong mokhar wa indo de kibadan hasinda bat ka yo do de ka jinku nakaliang council banyiwan ban jungo ekini jaka ka bani sedang menyambut sedang kabai beje nang tay na po parking lot jong pemuda ang tay po yo ka don atli ki mat ki bangsan ki bangi kwa banwan jungo kabai de ni kasni kawai talong kabai de pat kasuk kasai ka shongsuk shongsai khamtam bungi om ka public safety but security jong kinong rum nong mi hani po yo kinong late nong wan la kinong din ni kinong thiet kabaar pat ikwa penyekren banwan pek dalade habedip ka jingpu jingsuba jong kini kayo bat kini nong baca abangi pai ya ka habedip ka public security but safety nila yo ki jing complain ni ki jing ujor ki bapun nak kiri upat ba nak kinong lek nong wan nong kunju hakabiti pat jing bom isngan shu ban wan ban rung hayo do dekadaw kalong bakidan ki jaka ki bale si kinlong ki jaka ba la ban ri tingen ki nong le kamsniu abangi page men ne hantu po li yo parking muda ngilap ba hantu po parking kadan south li kimala ki ba ai parking ni kali kidan kimala ki bom kilong shu bandung tak nak ki tak jabo bat kajing dum jong tu jaka wat men sini men shairu long kum ka pormit de kum kini ki jaka le si ki atrak ki kamsniu ki kringi ki kamsniu bat ikinong le kamsniu kamtam bagi thai ke jing jong social long bat kri khasi menta habede bajing kerni jong drugs tingi i bagi sukhya ke ni na samla ki bangat hakum kini ki jing bateng teng ladang impet lang nakaliang jungi kum ka council kum ka district administration kum sokar syai kin poi kini ki samla ki jungi ki parado pas na jungi namar ta katao ta jing sokya ni wan ni la khatru ye ki official na kemuda mene yang da kumno hapo kasibnai abanai de ban weng no ikini jing hantai po parking lot muda kamut de ban wanra ka jing shai ki proper lighting sangai po parking nang ko kinong rung nong mi ki park kali kinong late nong wan po yo kinong dan kanunu jing sha luti jing sha tu sha tim de batia kani nakaliang ki official jong kemuda mene kila penpau ba kaladan ka project mentah ka bakin khub ka smart city project jong shilong but shen on sa rekam yang kata nadu benai September new benai banwan tingi sukumen maka sokar ka chimkia bat ka namar bakate ka parking lot mudah hang tipo yo kamde ka jingpet jong hima kamde ka jingpet jong Council kahap jingpet jong urban affairs